tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Umugoroba mwiza ku bakunzi bacu batuzarutsinda TV, abandi gicamunsi ciza n'abandi gitondo ciza bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye kubasuhuza twari tumaze kangahe tutabagazaho update y'ibivugwa mu karere nkuko umwanya wari wagiye uba mukeya, ariko kuri ubu ngubu twagarutse tubagazaho update buri mugoroba ko akarere kiriwe, ko akarere karaye, kuko n'ubundi kwa dusanzwe tubikora tubagazaho amakuru kuri tahandi muzasanga atari hanga kuri Tuzarutsinda TV. Rero umugoroba w'uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025 twongeye kugaruka kugira ngo tubagaze amakuru avugwa mu karere hirya no hino, haba musozi miremire murenge ndetse no mu bindi bice bigenzurwa na AFC M23 ndetse no mu bindi bice bigenzurwa na FARDC n'abari abarundi. Mu by'ukuri tutaraja kuri update uyu munsi nababajwe cyane n'umuhungu wa Munyakagara witwa Galaxy, aho yashimiye President Neva Ndayishimiye kuri ubu ngubu yakiriwe mu Burundi, niho uyu muhungu ari wo mu bwoko bw'abanyamurenge witwa Galaxy ubarizwa mu muryango w'Akagara. Aravuga ngo mu baperezida bose bayoboye igihugu cy'u Burundi, mu baperezida bose amaze kumenya, nta wundi mu perezida mwiza nka Ndayishimiye, kuko ngo yohereje n'ingabo nyinshi kuja gutabara abanyamurenge. Mu by'ukuri reka tumaze tumwamagane ndetse n'abandi badukurikira muzamugenda mumenya ukuri. Uyu Galaxy ahatswe mu Burundi, ahatswe na leta ya Kongo, kuko mubona agenda Kinshasa hagenzurwa na FARDC ndetse akaja n'ahagenzurwa n'abari abarundi, kuko ubu ngubu ntiyakiba abarundi, ntiyakiba FARDC, ntiyakiba interahamwe, ntiyakiba imbonerakure. Rero muri ubwo buryo uyu Galaxy karashakisha amaramuko, karashakisha amafaranga, ariko turagira ngo tumubwire yuko gushaka amafaranga si ukuyashakira mu maraso y'ubwoko bwawe, kuko ibingibi ukora si byiza kandi hari igihe bizakugaruka. Iyo ugeze mu Burundi nakumvisha utuka Perezida Paul Kagame nkaho ari murumuna wawe, biriya byose ni discipline nke urwego Galaxy arimo, ntabwo ari uwo kuvuga ngo waje guhangara abaperezida nk'abariya ba Paul Kagame bagiye bazana amahoro mu gihugu cyabo, birukana izi nterahamwe zagiye zikora jenoside bakazana iterambere. Ubu ngubu mu minsi ishize hari ubushakashatsi bwakozwe muri Afurika, basanga yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe waje ku mwanya wa mbere. Muri ubwo bushakashatsi bwakozwe bavuga yuko ari perezida wegera abaturage, wita ku baturage, wita ku buzima bw'abaturage, wita ku iterambere ry'abaturage. Muri ibyo byose baje gusanga Perezida Paul Kagame ari we watambutse wa mbere n'amanota 92%. Ubu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomeza gushimirwa yuko yatunganyije igihugu cyari cyarahungabanyijwe n'amateka mabi yagiye agaragaramo tribalisme, ivangura, ariko akaza agishyira ku murongo mu myaka maze ayobora. Rero niyo mpamvu bamushiriye kuri ayo manota, kubera ko ari perezida wafashe igihugu cyari cyarahungabanyijwe n'amateka mabi akagira igihugu akagira kizima. Undi mu perezida waje none ku mwanya wa kabiri n'amanota 89% ni Ibrahim Traoré wo muri Burkina Faso. Nawe akomeza gushimirwa yuko yazanye iterambere, ubuhinzi n'ibindi bitandukanye, nawe ari kuri uwo mwanya. Rero aba bose bagenda bahangara nk'aba bagabo bagiye bakora ibitangaza bashimirwa n'isi yose. Kuri Galaxy we twamusubiza yuko agifite se na nyina mu nkambi z'u Burundi, akwiriye gukora uburyo ashoboye kose akabakura muri izo nkambi, akareka guhangara abaperezida bazanye amahoro mu karere, haba no muri Afurika muri rusange. Rero kuvuga ngo karafata ayo mafaranga kugira ngo akomeze ashinyagurira ubwoko bw'abanyamurenge buri kwicwa n'abarundi. Kuri uyu munsi n'ejo bundi hari umunyamurenge bishe bamwicira mu kiraro, bamwicira mu nka ziwe, mwarabibonye. Baje kumushingura kuko umuryango utuye za Mikenke yari yaguye mu Cakira. Mikenke na Cakira ni hafi, ni hamwe. Abungeri bakamwica barangiza bakanyaga n'inka ziwe. Inka ziwe ntibanazigarura kandi zitari kure, abarundi baraziterana. Baje gushingura umuntu, bageze mu defense y'abarundi bamujanye kumuhamba, umuryango umujanye kumwihambira. Abarundi bakanga we ntatambuka mu defense yabo ngo bamusakize, hari abarundi bagenzura mu Kamombo. Ibyo byose ni ryatsembatsemba ry'abarundi. Rero uyu mwana w'umuhungu Galaxy ukomeza gushinyagura ubwoko ngo abarundi baradutabaye, baba batwica, nabo bamaze kwica twaje kubahamba bakanga ko tubahamba, akavuga ngo tubasakize ntitubahambe mu cubahiro. Iyo ni jenoside abarundi bazamutse gukora, si rimwe si kabiri bakubita abantu bakagezaho bapfa, bakubitisha inkoni.
rero uyu Galaxy ifaranga bamuhaye leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi bakomeza atuke perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akomeze agurisha ubwoko bwabo, akomeze ashinyagura ubwoko bwabo, akomeje arya amafaranga ava mu maraso y'ubwoko bwabo, aya maraso azamugaruka. Ikindi twamwibutsa ni uko yavuye hano Nairobi ari guhunga, ntibari bamumereye neza, yari asigaye ahunga atagira aho aba, akaza guhungira muri Afurika y'Epfo. None kuri ubu ngubu aho Burundi bwinjirije ziraza FDNB zabo mu gihugu ca Kongo na zirambonera kure, kubera ko hatakiba igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, niyo mpamvu agiye mu Burundi gukomeza gutuka abaperezida bagiye bakora ibitangaza mu karere, anavuga yuko ubwoko bw'abanyamurenge bwatabawe bugatabarwa na Ndayishimiye ari we ubumaze ari utumaze. Ibyo byose bizamugaruka kuko nta muntu wagereye nabi ubwoko uzugira amahoro, kuko ubwoko ni ikintu gikomeye, kuvuga ngo ufashe amafaranga kugira ngo ugurishe ubwoko, uvuge yuko ubwoko buri mu mahoro, abababwica uvuge yuko aribo babashiriye amahoro, aribo bari kubica. Ibyo byose bizagenda bibakoraho, nubwo byatinda ariko igihe kizagera bimukoreho. Ibi byose yagiye kuvugira mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko Ndayishimiye yazanye amahoro kandi yuko yateye abanyamurenge. Ndayishimiye ari wawe utwica igitondo n'umugoroba, umunyamurenge uri mu Minembwe utakigira umunyu utakigira isabune, kubera ko leta y'u Burundi iri hariya mu nzira yavuze yuko idakeneye yuko hari umuntu uzagemurira umunyamurenge umunyu cyangwa se isukari. Rero kuba leta y'u Burundi yaragiye iharanira kugira ngo ifunge inzira, ibintu bijanye n'umunyu n'amavuta byazamuka bikagaburira abanyamurenge, ariko Galaxy byose akabica inyuma, akavuga yuko Ndayishimiye yagiye gutabara abanyamurenge kandi Ndayishimiye yagiye gutuma batabona umunyu n'isabune, arico camuzamara amusozi miremire murenge. Ibyo byose bizatinda ariko bizagenda bimukoraho, kuko yagiye muri politike imurenze. Je yanteye ubwoba amagambo yavugiye mu gihugu cy'u Burundi, iriya politike yagiyemo iramurenze, irenze ubwenge bwiwe, yagakwiriye kurekera aho ngaho ageze, kuko hari igihe bizamukoraho kandi ntazamenya uko bigenze, kuko uriya si umuntu wo guhangara perezida nka Paul Kagame ko aratuka uko yishaka inkuba tukaba ari umunabiwe. Rero impanuro twamubwira ni uko yava muri biriya kandi atayivamo, biriya byo kugurisha ubwoko, byo kuvuga ko ubwoko buri mu mahoro kandi ko bwatabawe. Izo FDNB, izo mbonerakure n'interahamwe zo zazibica, akavuga yuko ashimiye Ndayishimiye kandi yuko Ndayishimiye amutezemo igisubizo yuko azagenda gufatikanya na FDLR bagatera u Rwanda. Byose yabivuze nabikurikiye, yavuze yuko Ndayishimiye ari umugabo w'igihugu ciwe, ndetse akaba n'undi mugabo w'ibindi bihugu, kuko afite kuzafasha na FDLR bakarasa u Rwanda. Ibyo yabyivugiye nabyumvise n'amatwi yanje, ntabwo nongereyo ibyo atavuze. Rero ico twamubwira nuko ibi byose avuga bizamukoraho. Nawe uyu munsi musozi miremire murenge ni amahoro, usibye nyine abo Barundi bakomeje guhungabanya umutekano w'abanyamurenge muri biriya bice by'umusozi miremire murenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Abarundi bazamutse bakazamukana n'abana bonka bose kugira ngo bakomeze bice n'abanyamurenge, bakomeze babuze umutekano, babuze amahoro. Ariko icyo twababwira ni uko bamaze iminsi ikurikirana politike ya AFC umunsi ku wundi. Ubu ngubu kino kibazo cacu nico kiri kwigwaho, kuri kino kibazo c'Abarundi cazamutse umusozi miremire kugira ngo bimye abanyamurenge umunyu n'amavuta babimire, kugira ngo ntibagire ikintu na kimwe carenga mu banyamurenge. Zose abayobozi bagiye babigarukaho b'ihuriro rya AFC M23, haba Bertrand Bisimwa no munsi yabigarutseho, aburira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva mu mugambi arimwo yahuje n'interahamwe kugira ngo bamare umututsi wo musozi miremire murenge w'umunyamurenge kugira ngo bamurangize. Ariko avuga yuko akwiriye guhagarikira kwica abanyamurenge, aba amaze kwica barahagije, kandi bitari ibyo nawe ntibizamworohera, kuko AFC iraje inshinga cyane n'ikibazo cy'umurenge, aho umurundi wese yazamutse afatikanye n'interahamwe kugira ngo bakomeze bice umunyamurenge. Kandi umunyamurenge ntiyabaye umurimo wo kwicwa gusa, kuko nawe akeneye uburenganzira bwo kubaho kimwe n'abandi bakongomani. Naho mu bindi bice bya Fizi niho havuzwe imigwano yahujije uruhande rw'abamayimayi mu bwoko bw'ababembe bayobowe na General Yakutumba, ndetse no mu bwoko bw'abapfurero bayobowe na Ngoma Nzito, bakaza kurasana cyane. Ni musa kugumvishe rw'amasasu menshi, imbunda ziturika, ndetse biravugwa no ku mbuga nkoranyambaga, aho baje gusubiranamo ababembe n'abapfurero, ariko bikaza kurangira abapfurero bababaye cyane, ababembe bakaza kurasa abapfurero bakabashobora. Ababembe bari bayobowe na Yakutumba baje kurasa abapfurero bari bayobowe na Ngoma Nzito baza kubashobora. Uwo Yakutumba no Ngoma Nzito niwe baratuje amahoro mu gihugu ca Kongo, aho bagiye bafatikanya n'ubundi n'imitwe yitwaje intwaro bose za FDLR
ndetse na za Red Tabara kunyaga inka z'abanyamurenge, gutwika imihana y'abanyamurenge, ariko bakaza gusubiranamo n'ubundi bagenda bapfa ibyo bagiye banyaga abanyamurenge nk'inka n'ibindi. Ibyo bakoze bagiye banyaga inka bica abantu, ariko bizagenda bibagaruka bazaba babisubiranamo bonyine, kuko Imana izigenda ireba ukuri abari kurengana ikagenda ibasubiza mu bundi buryo. Rero uko byifashe nuko basubiranyemo cyane hakaza gutakaza ubuzima ku mpande zombi, ariko ubwoko bw'Ababembe bwaje kurangira bwirukanye ubwoko bw'Abapfurero bubakuye mu birindiro byabo bari barimo ndetse baza no kubitwika. Naho no mu bindi bice bigenzurwa na AFC, leta ya Kinshasa yagiye ikomeza gutera za drone, ariko AFC ikomeza kwerekana akarengane yereka amahanga yuko bakomeje kurengana, kandi leta ya Kinshasa ikomeje gushakisha uburyo yarangizaho umututsi umuturage, kandi baja kurasa baza barasa no mu baturage ntibarebe ngo ahangaha hari abana, aha hari abagore. Izi za drone zabo bagenda babombarida gusa aho bashikiye niho bagenda barasa. AFC ikaba ikomeje kubyereka amahanga ivuga yuko umunsi AFC ihagurutse ivuga ko igiye kwigarurira Uvira cyangwa se mu bindi bice, kuko AFC igenda ikurikiye aho izo ndege ziri guturuka ziri kurasa amakompora. Rero AFC ikaba ikomeje kubyereka amahanga yereka akarengane ko Musizi Miremire Murenga umunyamurenge akomeje kwicwa azira ubusa, akomeza no kwerekana mu bindi bice bigenzurwa na AFC za Masisi ndetse n'ahandi za Rubero, ndetse na Noro hose ikomeza kwereka amahanga yuko leta ikomeje kurasa za drone. Ni mu gihe bamaze iminsi bari mu biganiro iduha muri Qatar barebera hamwe uburyo bazana amahoro, bitarinze bija mu buryo bw'intambara, bakumvikana bakicara hasi bagahuza bagakemura intambara mu buryo bwa diplomasi, ariko leta ya Kinshasa ntibyubahe. Niyo mpamvu AFC ikomeza kugenda yereka amahanga yuko leta ikomeje kwica ako gahinge kari kashyizweho kugira ngo bubahirize amasezerano asinyiwe iduha muri Qatar. Impamvu ubona AFC ikomeje kugenda ibyereka amahanga si ikindi, ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi AFC nikomeza imbere, kuko AFC kuba kuri uyu munsi itayikomeza imbere itayadivasinga, si ukubera ko idafite imbaraga zo kuhadivasinga, si ukubera ko idafite imbaraga zo kwirukana leta ya Kinshasa mu bindiro byabo, ahubwo ni ukubera ko babubahiriza agahenge kasinywe hagati y'impande zombi y'ihuriro rya leta ya Kinshasa ndetse na AFC M23 iduha muri Qatar, kugira ngo barebe uburyo bakemura amakimbirane mu buryo bworoshe. Ariko leta ya Kinshasa ikaba ikomeje gukoresha bya bundi byabo bya rutura kurasa ku baturage n'umwana n'abagore. Icyo nabasezeranya nuko AFC ifite gahunda yo kwigarurira ibice byose bigenzurwa na leta bigenda bivamo izi za drone, ibibuga bikoreshwa mu kurasa kuri ibi birindiro bya AFC. AFC nico yayipanga kirapanga kugira ngo ibyigarurire ibikuremo ababicanyi bakomeje gukoreramo itsembatsemba, kandi mu bindi bice byose bigenzurwa na leta ya Kinshasa abaturage bakomeje gusabisha AFC ngo ibatabare, kuko bari mu karengane kamaze mu myaka myinshi, bakomeje kwishwa nabi ni leta n'izindi nterahamwe, kuko ntiyakiba leta ntiyakiba interahamwe ntiyakiba leta y'u Burundi, bose ni babi kandi bose umugambi ni ukunyaga abaturage no kwica abaturage. Niyo mpamvu bakomeje gusabisha AFC kuza kubakuraho uyu muzigo mubi bashizweho. Ikindi mu mujyi wa Bukavu muri iri joro haraye habonetse umuriro mwinshi waje guhitana abantu 12. Ni muri ya myubako n'ubundi ya Kongo iciriritse, aho igihugu cya Kongo gikize, ariko ukareba imyubako ugasanga iri hasi cyane, bagenda bubakisha imbaho, mu gihe umuriro uturitse wakura ugahita ufata amazu yose ukaza kugwamo abantu benshi. Muri iri joro harayaguyemo abantu barenga 12 bose bicwa n'uwo muriro wakura, aho waje gufata amazu hakaza gupfa abantu batari bake. Murakoze na Pacifique Kamunege ugenda ubagezaho amakuru y'akarere. Twagarutse muzo mu mana ndetse mukore na share ku biganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, kuko twabemereye tubagezaho update ya buri munsi, kandi amakuru tubagezaho ni amakuru tuba twizeye tuba tuhagazeho twanasubiramo, kuko twabemereye ko tubagezaho amakuru y'ukuri avugwa mu karere.